lagip ti napalabas. May samanen anaimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sa di man a lugar ti ayan nyo ita, sapay kuma taadda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag ditoy programa tayo. Ti surat nga intay kan biyag ita, ket nagapo kanipagayam tayo nga Paulo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumanmet adenggen ti pannakaidrama toy padas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idikal kalpaslaang ti kasarmi kani Olivia. San agapoteng kalaysamon ti anak kaw, ket inaklon kan amanugang, Paulo. Ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Manipod ita. Ited mo amin abirok mo kanyak. Anya? Tatang, kasano ngay matandag iti masapul may nga agasawa? No ited ko amin kada kayo ti masapulak. San abali Tadito'y kayo mo't balay may nga agnanaag. Iso nga rumbeng na laang, nga siyak ti pangitidam iti amin amat gedam. Naawatam kade, Paulo. Iso ang arod, no iso ti kunayo tatang. Umunakan amangan lakay, nakaluto akon. Maudi kami ton amangan kadananang kantatang. Ni, apa nagsanaay ka? Ada ka di parikot? Kasano, kat imparupa man ni tatang mo kanyak, adinak kahit amanugang na. Uri agasawa tan. Unay mata ni tatang. Kansaan lang nga dayta bakit? Kinunana pa nga iso kano ti pangtadak iti amin amat gadak. Anya? Ay, bayam. Kasaritak to ni tatang may papan iti dayta. Saanan bakit? Abangan no kunan nan tumanan anagipulong akkan ka. Ano santa na? Makinana itakit nga rod kadakwada. Adaak ditan lakay. Ngam saan matan maiparbang no pati ti matgadam kat pakibiyangan na. Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Ay, Olivia, di na ka man kasarsarita. Tamangan numatibab ka. Anya kayo matan tatang? Asawa ko ni Paulo. Nagkasar kamin. Nga maging gayta, di yu pa'y lamaawat kas manugang yu. Kanapay nga apat itimat gadan na katalaan nyo. Tumal na ka man, Olivia. Rumbang na lang. Ngalaak. So tibayad iti panangasawa na kan ka. Nawatam? Saan kumamot akas taa, tatang? Amo madya kaya dahil Paulo. Ipilin mo madlatanik. Tinakya asawa kan kwa na. Ano ko mga iti? Masakbayang iti dahil Paulo. Pweh! Tatang, huston. Di yu kumamot pagsawan iti kasta ti asawak. Agdal na ka na. Lumal na ka na. Di mo pakibiyangan dir aramidag iti asawam. No di mo kayat nga uray si kakin. Guraak. Tatang! Ay ka, rumbang na laang mat nga itad na amin kinitatang yung timatgadan na. Agyaman kayo pa'y kidi ata imanugot kami nga dito kayo balay nga agnaal kalpasan ti kalay sayaw. Nanang, amuyo mo't abasit laang timatmatgadan ni Paulo kas jeepney driver. Kasanulaangan nga dagiti masapsapul mi. No alaan nyo mo't amin amatgadan na. Ibagam, tamang birok pa iti daduma nga pagtrabahuan na. Iti kasta, ad-adaw timatgadan na. Kan ada igatang yaw kadag iti masapsapul yaw. Malaksid iti itid na kada kami kinitatang yaw. Nanang. Sinaam ni Paulo, no kaya mo nasaya at kami king ka, Olivia.
Adto iti pamasahik barok. Paulo! Ah, ha, ni, da kayo matgayam, Nana Vicky. Ay sos, anya launa yun ayat ti pampanunutam barok. Nakaadayumat ti nakaiturungan ti imatang mo. Oh, adto iti pamasahik. Kaslang maawat ako no apay ang nagsunna ay ka iti nakaununag barok. Ti ka di nakaikamangam ti makagapo? Wen nga rod, Nana. Nagrigatan ay tinaykamkamang laang. Kagura daklaw na'y dagiti dadakkel ti asawak. Nalabos mo't nga agpaiso ti panagsasaudakin ka, Paulo Barok. Angam agan anos kalattaa. Patsyak adumtang tumat laang ti aldaw nga maawat da ka akas manugang da. Basta agsingsingpet ka. Ipakitam nga saan ang nagbidot ti anak da iti panangpili nakin ka, Barok. Nana Vicky. Bilibakin ka, Barok. Gaputa di mo idatutupan. No daddo malaang amanugang aket. Amangan no pinasubsuban dan ti katugangam alalaki iti kasjay nga ugali na. Nasaya at magtasimang putkan, Paulo. Kaslay uray dak atatang. Alala, irwar mo amin na napasadam ita. Taited mo kaniyak. Ha? Kwa tatang. Basit lang tinapasadak ita. Basit ngamin ti pasahero. Di nagmanlukwen si ka, Paulo. Sakpay lang ti ulbudam. Katnutsinda ita. Amok nga ado tinagudong. Ado tinapan nagpalingke. Ado ngagpaiso tatang. Ang amuyo mat nga ado kami mat ngagpaspasada. Iso nga talaga abasit tinatgadak tatang. Awanen ti ado pay asao, Paulo. Basit man kendakkel tinatgadam. Basta mangted ka. Iyagmukit din. Tamapanak gumatang iti arak nga inuman. Mabituin ako, Olivia. Nakaluto ka ka din. Wananang. Ala, ayaban yun ni tatang. Tamapan kumot ayaban ni Paulo. Tagigiddan tayon amangan. Saan mo nga yaban ni Paulo, Olivia? Maududin to namangan. Diyak kaya nakasango iti lamisan. Ha? Ngam, tatang. Uwan ba't ka ben, Olivia? Nana. Sapay napigsamangan ti asawam. Amangan no ibusen na ti masida. Ala, magantayon. Ibusen tay kit di amin amakan. Tama ka amon tumeten nga agbirok iti kanin na. Unay matenti kasta pamayan nyo iti asawak, Nana. Tatang. Kas iti kunak, Olivia. No kayat mo nga nasaya at kamiking ka. Sinaam ni Paulo. Naggana saan abiyag, Paulo. Ah, ha? Nanang. Mayat mo, ti iladam di taing dayon. Apay adi ka agpasada ita. Kwa nanang. Kuding tijip nga iman manihok. Inton bigat tumanan, sakto agpasada. Amo, Paulaw, no talaga na sa lukag ka ataaw, agbirok ka pa iti daduma at trabaho, tapno no kastang awan biyahem, adalat taramidam. Ha? Nan, ikanak mangki di iti limagasaw, tamapanak makitong eh. Talaw kasot matlangan tinabati nanang. Inted ko gamin kin ni Olivia ita, iti daduma. Para limlimagasod lang nga daw-dawatak, di mo pa'y maitid mo. Gayam, bayadam tumatan ti bil ti kurinte, kandanaw, sakbay amadanon ti Judith da. Wananang, syakton ti makamaw. Kasta tapno adamit sirbem ana ikamkamang. Olivia, di matkin sinas katapusan ti sweldom? Wen tatang, apay ka di. Ay kat ikanak iti sweldom. Anya? Ni,
Sigud mo tadi kay dumawdawat iti sweldok, tatang. Kan maysa, alalaan nyo amin amat gadan ni Paulo. Ita, alaan nyo pa'y pati sweldok. Kasano kami lang nga gasawa no kasta teraramidan nyo? Kaputasan ka daw dawatan, di kamitan mangiranot. Magrebengam dayta kada kami kininanang mo, Olivia. Isungaytan mo mat kada kami ti sweldom. Tatang, No kumatasaan ka anak ki asawa iti dayjay nga Paulo. Nasaya at kami kan ka. Awan serserbi mi anang padakkel kan nang paadal kan ka. Tanak ki asawa ka matlaang iti pada mamirmiraot. ay ayatek ni Paulo, tatang. Nasingput at tao ti asawak. Adula amin taayat-ayat. Singpet. Babiyag na kangaruday ta nga ayat ken singpet. Oh, singpet kita ba? Daiso. Pwe! Kabailan nakabiyagan ni Paulo. No saan yung alalaan dagiti matmatgadan na, tatang. Makitam, maiturnak pa yan asong batan iti kasta. Pudno mat saan ka di, tatang? Adda kumamat urnong min. No di alalaan ti sweldo ti asawak. Kalpasan na, mapanyo lang igat-gatang iti arak. Ha? Paulo Barok, singir ko man ti utang mo. Ha? Anya nga utang ko, nana? Jakmut imut utang kada kayo Anya? Katno ko namot ni katugangam asi katimang bayad kadagiti arak. Sigarilyo kan pulutan nga inpalistana. Anya? Unay matan ni tatang? Nagan mo ti inpalistana ditoy Barok. Sapay dakkelan ti nakalista. Manungay amin, nana. Nasurok may saribo amin, Barok. Anya? Bayadam ka din? Ay saan, nana? Jak bayadan. Ni katugangak ti singiram. Ta iso ti nakautang. Hoy! Sika Paulo! Abayade mo binayadan ti utang ko kan ni Vicky. Kwa tatang, da kayo matin mutang. Saan asyak? Iso nga jak binayadan. Kan may sa. Awan pagbayad ko, tatang. Ited ko anay ko, tatang. Api nga dumanog kayo ngay. Nakabayaran no. Agsinaan kayo kinulebya nga anak ko. Uston, tatang. Diyo kumamat aramidin ti kasta. Mapana mabayaran ti utang ko. No. Saan? Uwan, tatang. Mapan ko bayadan ay. Nasayat what? Ano? Saan? Umanaw ka dito'y balay ko. Apay ngamin atinungpal mo ni tatang Paulo. Ay na, nagdakkelan agad at dayta sa nga ribo nga imbayad mo iti utang na. Olivia, bakit? Amumot nga jak kayat tirire. No jak mapanbayadan. Pag sinaan data kano ni tatang. Kan papanawan na kano dito'y balayaw. Aglablabusin ni tatang. Kasanuta pa ita na makaurnong. No kastamot teraramidan da. Saan na may parbang tikasta? No manugot ka, bakit? Agawid talaangan iti probinsyame. Nasaysaya at ijay. Tawan unay ti paggastusan. Kan ipasigurado kan ka, nasaya at ti pamilya kan kakabagyak. Lakay. San abale, tao may tantulat ta sarsarong karan dananang kan tatang. Awan nasaya at apagbanagan ta, no agnanayon ti panagtali na idta dito'y balayaw. Di ka kamkamalay amang ipanaw iti anak bay, Paulo. Ha? Nanang? No kayat mau, si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga ikuyog ni Olivia? Nawatam. Nanang, pasensya kayon.
Ngam sumurutak ni Paulo. Nalabos una yung tararamidan nyo iti asawak. Saan na may parbang tikasta, nanang? Anya, ay sana mabalin, Olivia. Saan anatangkan ti ulaw, no di mo kaya't apati sikak, gurahan mi kinitatang mo. Manipod nagasawa kami ni Paulo. Ginuradak matan. Isungawan nga rodan ti rason, tap nagtali na agdak pay laang diti balay. Saan kayo ngagdanag, nanang? Jak baybayan ni Olivia. Hoy, Paolo. Talaga ka di apagpungpung to tanak, ha? Ne, apay ka di tatang. Apay tarupam! Nay ko tatang. Apay ngagkabil kayo ngay. Si kalaing ti pumanaw. Ta saan da ka akasapulan? Di mo iraman ti kakay sunang anak mi. Salbag kakit di. Tatang. Ulitak, Paolo. Si kalaing ti pumanaw. Nauatam. Nasaysayat matlaang no pumanaw kan. Tay pasawak iti sabali ni Olivia. Tay adamat pa kay ranudan. Saan akasken kangawan serserbena? Pwe! Unay matan ti kasto yung aramidan ti pamilyakan ka, lakay. Pasensyakan bakit? Uray si kang anak da. Kat kagurgura da kan. Gapo kanya. Di kag sauy ti kasta, Paulo. Ammom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso anak kikalay sa akan ka. Olivia. Nasakit lang tinakamdakan ka. Tatinubngar ko ti pagayatan da. Ti kayat da ngamin. Diyay baknang ti pakiasawaak iti kabangi-banga ili. Tapno mayaon ko kano ida itirikat. Olivia, umay ka mata, katangab. Tulungan na kami. Ninanang di dya. Umay ka bakit? Tamapanta kitaan no anya ti mapaspasamak kadananang. Nanang, na-stroke ni tatang. Kat kagudwa ti bagi na tinapiktaran. Di na may garaw ti kanigid nga imakan saka na. Anya? Sigon iti doktor na. Ada posibilidad nang agsubli ti kasasaad na. Basta lakit di agpaterapi ni tatang. Imbaglaangan tanay taray tayo adagos dito hospital. Tano saan? Amangan kit dino dakas matan tinapasamak kan kwa na. Agyaman tayo iti Diyos. Ta sana grabe tinapasamak kan ni tatang, nanang. Kasano pa yan day tao eh. Awan amok apagalak iti pagbayad tayo dito ospital kan maigatang iti agas na. Di yun panunutan day tananang. Da kamin kin ni Olivia ti makaammo iti amin. Wan nanang. Pudno ti imbaga ni Paulo. Una yan anak ko. Itilikudan ti panagpaspasakit mi kada kayo. Kat sinadaan kayo lata tumulong kada kami. Nanang. Pakawanan da kami kuma iti amayo anak ko. Da kayo mala ang gayam ti makatulong kada kami. Awan ti rumba nga ikiddawan nyo iti pamakawan nanang. Di kay madanagan. Tasaan kami anang imula iti sakit tinakam kada kayo. Ayat ken kapya ti agtalinaed. Tapno naragsak tayo asa nga pamilya, nanang. Wan, Paulo baraw. Nakasaysaya at kagayam at tao. Nagasat kami. Kaputa inikanda kami ti Diyos. Itinasingpait amanugang. Manipod idi Miss F, nasaya aton ti panakilangan, dagiti dadakkel ni Olivia kanya. Siyak ti mangbagbagkat, ken mangitultulod iti katugangak alalaki, nukas jay nga mapan agpa-therapy. Ket ita, adameten dua nga anak mi iti asawak. Kaasi ti Diyos, ininot meten nga agsubsubli iti sigod ni tatang. Di naman maigaraw unay ti kanigid nga ima kansa kana, ngem dakkelen ti nagbaliwan na. Makapagna ken makapanganan daytoy nga uray saan min asubsubuan.
Nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilya mi, kat saan mi matten nga intuloy pa'y tinagawid ijay lugar mi. Pasaray mapan kami laangan agpasyar sa kamin tumatlaang agawid, iti ayan dagiti dadakkel ni Olivia. Dito'y kung arudan agibusan to'y surat ko, kat agyaman unay, itiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam, Paulo. Dayawak ti di mo panang tutop kadagiti na ikamangam. No daddu malaang siguro, jakla ammon asawan. Kat pakaragsakak unay, gaputan na yornos matlaang ti pamilya a binukal mo. Kunada nga rod, nga uray anyapay tinagbasulan ti pada tayo ataw, rumbang nalaang apakawanan. Gaputamang tadmat dayto iti ragsak, kapya, ken talinaay iti panagbiag, iti maysa ken maysa. Ti Diyos tupay mamakawan, datayon tulakit din nga pinarswan na laeng. Alakastan pagayam Paulo, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin kadagiti likes ken comments yo. Sapay kumata di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsaronopay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod kanipagayam tayo arigi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat, takayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko adyak tupulos malipatan. Ubingak paylaeng nariknakon a babae tiriknak. 1 Miss F, may saak abakla. Ket iti kaano man, jak tupulos ibain daytoy akinataok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Kastoy man, dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, ti masabat ko. Nakasalikad mo, titibon na. Mapansiguro talon. Hay, sigurado, ngayaban anak man na sumurutin ko, ana. Ay, masapa lang makapanunot at iti rason ko. Iti kasta,
Di nakpilitan sumurot. Rejay, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni Jetalon. Intra ka no tulungan ni Papangagarado. Ay na, si Kalatan timapan manong. Nagatungan min assignment ko. Ay apo, by am that assignment, tamabalin mo nga ramidin intun rabi eh. Saan nga rin mabalin? Taado day jay. Kan may sa, ado pa'y taramidag a project ko manong. Oho, rason mo lang mananday ta. Agrumpot kagit din, tanay, maluman. Si Kaltangaminan timapan manong. Ado nga rin assignment ko kunakit. Assignment nga. Masadutak ko ng gidi ah. Ado pa'y lang ang rason mo. Oy, best! Asino manan ay ati pagpanpantasyam dita. Ha? Ay kwa, best. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin, tikit kita Ay, pakabasula ka diti agayat, best. Dayta ka manan ako nak best. Mabalin ka di? Lipat mo dayta Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga, adi na kaya tikaskan ka? When best. Ang moment, a crush na crush ko ni Jerwin. Saan ka ti? Alawanan. Ada ako dita best. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat. Awan ti mabalin mo best. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko tehet ko kenkwa na best. Ay nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga ang best. Jaksar din nga ni Jerwin. Aging gakayatan na. Uray adan girlfriend na, kasta ka di? Anya? Ah, atong girlfriend Jerwin ko na. Kitwan mat, adan. Kaeskwelaan na matlaang. Iso adikan mang namnama, Reggie. Magbiro kalangan iti sabali apang ibawt ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y best? Uy, best, kita oh. Ada nag-friend request na niya. Gwapo man ti profile picture na. Na, kita man best. Atoy, Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. I-add friend ko man. niya? Tapos ang lang nga sikat yung makikita. Hindi gwapo, best. Oh, agad. Kumusta? Riniplyan na ka din ni Lander, best? Was, best. Di naman insisint message ko. Iso anak umaak. Di akong kinulit pa. Saan na ka siguro at type, best? Hay, nalapit akas na best. Aklo nagsantigasat ko. Gasat mo nga anya, best? At talagang awanin ti mga yat kanyak. Ang pakalalaki aksan. Iti kasta, sa anak ko na amasakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw dya amok. Sige man nga, Rod. Agpakalalaki ka nga, Rodan. Mangaram ka iti babae, tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko, Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta pes. Sa-isaya at langin, agbaakak, ngayam ti makiasawa iti patak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulakit di pes. Nangaruna ti kastiya pa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon, agabrod ka? At pamanila ak namin, pes. Into next week. Ijaya kayan damanang kung agpakasyon. Kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamot cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring mata. Sabi nakapudpudo ti panawan. Agbuyak man laang ni ti YouTube. Ne,
At nag-message. Pasak man pa. Nag-reply ni Lander. Replyak. Kalpasan na. I-stalk ko. Di account na. One best. Imba ka kaming tingkuan mo ipapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon na matsika. Legit ba't lang ka di dayta, best? Legit, best. Katno kanahin ko nga rod, akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na, naadaan kayo matlangan iti komunikasyon ka ni Lander. Wan nga rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman matawa-awagan kan iti-text ti crush na crush mo. Ay, isungarutan tinagbaling alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asan mo tingag-text umawag man lang ni Lander? Sabi, tsak makontak ti number na. Anyatan din napasamak kinkuan na. Uy, kumamot mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur di kastoy. Magpakatak sa langit kinimanang kong tagawit ak pa'y langit di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito amarikrit na. Kaya't mo asawan. Talaga adi na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best. Isa pa nagkunak. Katrumpang na lang alipati ko na dyan tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saan? Talaga dakon kaya. Kanahin akmat lang apasakitan. Iso nga, let go ko na siya. Makamumot na nitibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pa lang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag dito'y talapes ko ti angin. Sana kasi di unag akas limpir no ti putot no. Mataawag ko. Sino nga? Ha? Ni Landerman? Sumbata ka. Hello? Hello, Reggie? Anya ngay matikon-kinan mo. Tainawagan na pilaan. Di mat-inblock mo tinumber ko. Agraman ti Facebook ko. Ita, umawawag ka man Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, kwan. Tsak ingagara tinang i-blocking ka. Medyo busy at kami niti trabaho. So sorry ha. No'y takla ng imawag. Saan nga man ay arason day tananda? Oray busy ka. Saan mo tamasapong i-block na? Wanan. Basol kon. Sorry nga rudin. Pasensya ka lang adamatrik na kamasaktan. Sa anak ngay ayam. Ano na umakan? Mabalin mo latan ngay bilang. Kat sublan nakintum kay kahit mo laeng. Lipatin na kon. Kat lipatin kamatan. Ay, san Reggie? Pang-asim. Tadi mo kumamot aramidon di kasta. Sorry ka din Kahit kung kita ta. Kumayak di tayo nyo. Iti kasta, makabawi akmat. Ang kita ta ko nam? Wan, ikarik na takin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Atakin ka tayo talantar. Condolence, girl. Makipag-break na kami iti ipupusay ni uncle mo, best. Agyaman ak pest. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di oray into narabiin. Kita kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulagtan iti sigon. Tasa tayong tagigita na mapanidya balay da uncle. Okay,
Inton rabi nga ruden ti ipapantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo ton, iti sigud a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaidna, ah. Ha? Ay, kuha nga min best. Agtetics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulit. Kaya't nakamuti mo pa ni Chipalay. Ibagam kan ko, na, nga dalakad tayo ita. Imbaga akong best. O, kan anya kay ti kunana. Awan pa'y matreply na best. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day giant. Nagbayag kayo matan. Itayak pa nga guru oray dito eh. Pasensya ka. Nagnag na kami. Iso medyo napayagan kami. Imbagin ka, tanakamotor ka. Iso na bibi, iti pa nagbiyahe. Adayupay ka di dito, iti balay na uncle mo. Asitigan. Agang kas ka nga rodan. Itulod kan. Ay saan? Kas ano ngay matagiti ka kadwa? Alangan mat nga ibati kita. Sa nabane, tas idagmatan. Magmagna kami latan. Mabitla nga rod. Tamang kita kiti pangiparadaag diti motor ko. Sumurot akmat. Magmagna ka man, kasta ka di. Gito na. Dahit talaga. Makipagpag na akmat na. Tadi mo mat kayat ti agang kas iti motor ko. Nagjayin ti balay dangkel ko. Medyo adayo mat ti pinagna tayo. Anya nga dayo. Asidaglaang anya. Saan ka siguro asanay amagmag na. Iso asang kay bagam ti adayo. Ha? Siguro. Oras si daglaang nga mutmotor at. Wow! Iba talaga pag rich kid anya. Saan mat? Alam tayo Reggie. Ang pindintang kwanta. Impagla nga pag merindayo, hinton matamdama. Ay saan? Tsak tayat nga watin ditang kwarta. Kwartam dayta. Iso nga idulin mo. Anyamatan. Nakakulit matan da ito alanta. Nabartag sama ti loko. Text at text. Hay, naku. Playak latan. Tadi namat ko na. Tanag-text manin. Grabiin. Apay, di kay piagawit. Replyak na lang. Agawid kami. Inton madamdama. Ay, sus! Ada man text man. Ada dito'y kalsad na. Mabaling ka di arungwar ka. Urayin ka dito'y ruwa. Anya nga tayat ibagana. Hay! Rungwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw ko, Reggie. Nung nagpalit ka ngamin, api aya. Anya ti ipagam. Sakpay pumano kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat ti makam mo, lanta. Putno ka di tayo ito'y. Saan ka nila nagtagtaga-inip? Diyos ko, Lord. Sige ha. Agpakada kon. Katagyaman akmanin ha. Awagan kanto apama na makaawid ak, Reggie. Ay, awanan pa hindi jalante. Talagang sangit di ang pag-ayaman naklang. Kalpasan ti panangagak na kanya. Saan man na nagparparit na ti loko? Paasa talaga dahi siya lalaki. Anya nga tayo teramida. Tsak makaigna, mang pampanunot ken kuana. Anya nga tanong, i-text ko ta am mo kakatrabahuan na. Damagag no aday jay ni Lander. Ibagak akayat ko ang makasarita. Kastala ang teramida.
Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo na may drawing tarupam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakit tinagan ni Ayat. Anya? Siga talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamat kaya man ka no girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, a moment, nung kasano ti panagayat ko kinilander, saan ka di? Idi pa'y lang matngamin, nga ibagbagak kan ka alipata mong dedya alander. Pangnamnamaan na kalaang dedya alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ng tagadal, best. Talaga siguro, adyak gasat ti agayat, kan paayan. Nang runa, kat saan mat ama ilibak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti pariko 3J. Apaya di mo kaya tagtuloy nga ganal iti kolehiyo. Awan mat papa. Kas lamas ang tutak ngaminan nga giskwela. Anya, agam sayang mat. Rumpang dala nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kit dita giskwela. Tapno di kang babawi at di ka nagiskwela. Mangala ka iti uray anya a korso. Masadutak nga ruden. Awan kanas ko nagiskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti na dumak kayat na ti nagiskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruden pa. Aglakok lang iti street funds. Kanhalo-halo. Ngam tagiskwela ang papa. Please. Siga man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay matan ako ng tikas tama na. Naibaga ni manong mo kanya, adi mo kanon kaya tiagtuloy nga giskwela. Porgi jak nga tagtuloy nga giskwela, awanin arapap ko itibiyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mat akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka? Masadot kan nga giskwela. Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pagiskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrek iti pagadalan. Si kamatan nga da kumapagiskwela na ti sadot. Hay, anay nga rin ti mabaling ko. Katalagamot masadot ako nga tuloy di kuleyo, manang. Sayang lang ti kwarta, no agin rolag, kadyak man lang maiulo ti agadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama, pukaw la pukaw. Anya launa ya ti pukpukaw yo. Nakababain ka nagiti karo pa. Riyaw kayo ariyaw. Hinton kwan, ibagadan to laki din nga adagap-apan iti balay. Riyaw ariyaw asasawam mat. Panangayablaang mat dayjay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman ngaminan ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama. Pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutag baybayan. Anya ngamin dagito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus! Gatang kaagatang iti kurimat-mat. Apay, di ka makontento kadagita kurimat-mat mo. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus! Apoya! Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke! Tumatang kayon! Halo-halo yun dita! At dampay barbecue! Umayen mga suki! Kumatang kayon! Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie. Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha?
Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Ang nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltal gid at trabahom. Saan laeng adayta? Mas respetuan da kanto pa'y adag iti tattao no may sakan to na professional. Ay na, okay ako niti kastong estado di pa nagbiag kumanang. Naragsak akon, nga uri kastoy lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Sana kas kadig di daduman dita, aday talaeng makichistis-miss, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramidan da. Ita, Miss F, itultuloy ko latta ti aglaklako kadagiti street foods. Jak man mo, ngam talagang awan matanganas ko nga agtuloy iti kolehyo. Panagriknak kat masaduta kon nga agiskwela. Sayang laang mati kwarta nga aramatek no ipilit ko ti agenrol kat jak matlaang mayulo ti agadal. Aging galangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rigi. Ken ka pagayam, Rigi. Ubing kapay. Bay ampay lang day ta ayat-ayat. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket ituloy mo ti agiskwela. Sayang matigundaway ading ko. Sayang titawan. Amangan no intundumtang ti aldaw ket agbabawi kanto gapu iti di mo panagiskwela. Agiskwela kakit di habang kayat da kapay apagiskwelaan dagiti naganak mo. Maawatak ti riknam. Ti kinataom ti kayat ko asawan. Angam di mo rebeng ti agpailuyos iti riknam taamangan no isunto ti mangisadmakken ka. Awan matkit didakos na no kayat mulat ta nga ituloy ti panaglaklakom. Ngam panagkunak kat mabalin mo mat apagsabayan wenno paggiddanan ti negosyo ken panagadal mo no lakit di takabaalam. Nasaysaya at matlaang no ituloy mo tagiskwela iti kasta kat addamet malpas mo. Saan laang apara kadagiti dadakkal mo no di kat para matlaang ken ka. Alakastan pagayam, Rigi, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan dua nga anak.
Nukas jay nga awan sarag ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiek-extra nga agmaneho iti taxi. Jak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok ako mon daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamet nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanen iti pamilya. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nam, bakit? Unla kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag ko mamot no dadakkeldan. Asinong tungay ti mga sikaso kadakwadan ko nam agabrod ka. Nang runa inton ag-eskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen ang amumet nga sa trabaho. Di mga latanto iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan ang matangtangdanan. Saan abalin tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panagabrod mo. Agabrod kanto inton dadakkeldan. Iti kasta. Saan ta na problemahan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agururay at trabaho kanyak iji Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit? Ang no ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay kada tayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adi na kun malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod, anak ko. Ay, wala na. Desidido mat nga gabrod. Isu binaybay ako na. Husto mat kit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mat dagiti anak yo. Iti saan nga agbayag. Ag-eskwela dan tumatan. Unmat kadi ananang. Ang di kahit kukuma. Kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot kukat nga roditan. No kasanok apaggidan ti agtrabaho ka nagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mga awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Nanang. Di ka kadi agdanag tanapig sa akpay met. Kabaelak pa'y nga aw-awiran dagiti duang apo ko, kanak ko. Sigurado kayo? Wen, kunak lang nga rudan. Mala, ano sa nyo pa'y lahing nga rud ida abantayan na. Sana bale, tagawid ak matadagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito'y lakay. Nakasingsingpot nga rud dagiti amo. Saan akas kadagiti daddo mga istrikto da? Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa'y ti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan ti kat mo asawan bakit? Nagustuhan dakdagiti amo. Iso akayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot ako sayang mat no palusposak ti offer da lakay. Kunaklakit din no agawid kan. So pa'y ag-eskwelon iti daycare ni Limuel inton umay atawan. Sana bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak ta. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Angam di mo mat ngamin kayat. Ay na. Gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat sa baalilat tamot ati itad mo kin ni nanang lakay. Nung amin mga lata iti mga awir ka dagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa'y di tabalay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit?
Nabayag gaya mo ni Grace, ijay abroad, anak ko. Wen alanang, 5 laeng titawon idi ni Lemuel. 2 titawon ni Danica, idi pimbanaw ta asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Ay, diyak man mo nanang. Namin ano nga ibagbagakan ko na dayta. Yung kasla di namat pagan ano. Maumak pa'y giti namang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Daytakat nga ron nanang. Kat no sagpaminsan pa'y din nga umawawag. Sana kasla idi masansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabit kasta nanang. Ang uray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalatta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kilata pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta, saan kang agpampanunot iti no anya laditan? Wala nang. Talaga kasta teramida. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan kamot ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan? Si mangpat ni Grace na lang? Kasta mati ko na ni Angie itay. Si mangpat ka no idi na minsan nga aldaw. Ne, apay nga ta di na inpakpakam mo ti panagawid na no bilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mat ijayan anak ko. Iti kasta makasaritam ni Grace. Rabi, matananang. Sakat na anak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe tupay sakbay ti papan ko iyan da Grace. Sabagay, nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid ka gayam. Agam apay adinak man laang inawagan uno intyat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Ken apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta kamat ayan dananang anagdiritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungbat ka dagita sa ludsud mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti uping. Gaputa kayat ko ida makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigan. Anya? Agsublikan, adita pa'y nagkit-kita? Wan, dualaang ngamin alawas ti intad ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswag ije Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas ken nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, ado pa'y ti aramidak. Di ka agdanag, ta inika kon dagiti ubing iti kwartada. Sapaan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabidlang, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas jay matenta asawak. Kalati panagawid na. Ita agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Ay, maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ibagbag akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't nga ibagay. Iti pamilyak, ti maipapan ka na kami ni Grace. Awan parikot iti dayta pare. O klaang, tamawatak mo tirik nam. Awan mo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace, ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti dayta ana idarong king ka pare. Amangan mo no, chismis laang, nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod no na. Diyan ako na mo, ti Patsya. Mariribo ka na una yan, pare. Ay, kat pala iwom, anay mong pagtasawam, pare. Pungkam, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay tibidin siya, pare. Saanan, pare?
Bayamon. Umdasan kanya ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Kanti panagawin na iya balay dagiti dadakkel na. Imbis nga iya balay mi. Pare, Dakkel nga insulto kanak na iya pare. Agam asarabali. Den napatag ada kanyak dagiti anak mi. Basta tikid daw kita ka pare. Di mo lang tao man is-istoryan. Ito sa balit yung nagpapan ka na kami da asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuhan de pamilya. Kasama din de pamilya na tikas dyan inarabid na. nasaysaya mo lang, ano, mamanda, itikas na. Mabailak ka na gini na dakil ko. Diyan kaya ito mamuhan dati mapaspasamak na kami. Kan may isa. Diyan kaya ito amadadahil na asawa. Nang runa iti side ko. Isa pang asim ha, pare. Di mo lang kuman isi-istoryahin iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katakwada. Wen, Mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige, Mami. Sige nga rod, anak. Bye. Bye, Mami. Dani ka. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yu ka di? Wen, kasangsangput ko lang na anak ko. Apay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni Mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni Mamim. Wen, Daddy. Apag husto mat anag pakaday, disimbangpit kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen, Daddy. Ay kat, nasayat nga ron. Ano, awagan da kayo. Wen, Daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasaan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni Mami. Sa nabalin anak ko. Tinapatag nakasaritam ni Mami. Awagak tulad tamat no at dati napatag apagsaritaan mi. Ha? Nimot Dris tumawag. Ne, itaman pa yung awagan nak. Sumbatak man lang. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka magkan? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Di nakman la pulos mag-inchachat. Uno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton umay abulan. Mabalin ka di asukunin nak iji Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isa sangput ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dahiti ti parakan ka, Dani ka. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Eksakto kanyak, Mami. Kitaam, nagmayat ti fitting na. Nan, kitaak man. Kitaam, Mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo, no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo daytoy na sapatos, Mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagakin ka. Ipadas mo nga rod. Iti kasta, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. Daytoy mo ti parakan ka Lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadol nga bakit? Siyempre, awan ti na itod ko kan ka idinaudi ang nagawidak. Iso talaga nga inadok ti inalak ita parakan ka Lakay.
Agyaman nak, bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inalak. Umanay amin na kita, bakit? Basta siya tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makitak. Mabit lang nga ron. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, oh. Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan. Bagay kumutlang ka ting agpaisaw. Wow! Ad-adamanan agim wapo ni Daddy. Ay sus, aduman ang timain lab apa sa heroes mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsublima na ni Grace iti Hong Kong? Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinugbian nagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kadi iti dayta pare? Ang mga ma, no chismis lang dayta madamag mo. Panagkunak, saan pare? Sigon iti nangidaron kanyak. Adda ka nung saan daan nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kunamay nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagitan anak mo pare. Kunam nga dapat intad na para kadagiti datakal kan kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit na nga rod asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pagkunamat pare. Una, tanukla ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak ditang pare. Nga manipo nagsubliman na ni Jabro. Saan manan ngay mawawag? Iso ang mamatiak itinaidanon kanyak. Na nagsinublyan tayo ti lalaki na. Mamati ka. Ngawan mo ebidensya. Ay, saan na masapul pa iti ebidensya, pare. Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Nga mo rin kasta, inawat ko ta asawak. Nga butadyak kaya't amatadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kong hinararamin na. Nga mawan mo tilat na. Sinublyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Nariga no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan nalabasan ti kasadyang inaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasadyay apanang insulto na kanya. Nasayat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan, medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. Ada ka di bagam? Wen, napatagtibag kan ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Ha? Payabak dagiti dadakkel mo. Kastamat din dagiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumutlaan. Iti kasta, manggagammat dagiti bagak. Anya ka din dagiti ngay pagpagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak abulsek. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon ako. Kat awanin makalapad pa'y kanyak. Magpinasensya talakuman. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatakmet alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan matandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam ngar aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawagak. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan matandag iti anak tati kinapudno. Ay, siya kung ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang nga ikiddawan niyo iti pasensya, nanang. Talaga sigura kasta ti biyak. Talaga sigura kasta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron.
Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko matidin. Akaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanin. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasya ngay naramid na nanang. Nagsakit. Ay. Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabaylan pa yung ilimad ti amin. Nanang, panakriknak. Kat nabanluga ko namang ilimlimad iti may papan ka na kami italakyo. Nakamikit di ti rumbang agkid daw iti pasensya kan ka, Barok. Kastamutan ka na abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang. Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga inbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. Ti amok nga minidi. Kat maurnos mi pa'y ti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang. Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Tasaan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan di anak ko. Apaman nga umawag. Denver. Ha? Apay nga dakat ito eh. Kanya di masapol mo. Mayak. Tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinubyan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanak pa'y iti gundamay. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinubyan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapabawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Miss F, iti na minsan jak pulos na panunot alokwan ti asawak. Nagbalinak anapod no kenkwana, ngam sinayang nalaang. Iti agdamakat adda dito'y balay ti asawak. Saanen ang nagsubli iti abroad, kat isun ti mangas asikaso iti amin dito'y balay. Kagurak ti bagik, gapo ta panagriknak kat mapukpukaw manan ti gurak kenkwana. Kaslag subsubli manan ngamin ti sigod ti linangan mi. Banag apakaragsakan met dagiti anak mi, gapo ta kayat da kano amabukal manan ti pamilya mi. Husto laeng nga ta nga ikak manan iti gundaway ti asawak tapno solnitan na dagiti nagkurangan na. Wenno ituloy ko ti panangisinak kenkwana. Sapay kumata matulungan nak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Dayawan ka unay iti kinaanos ken kinasingpet mo nga asawa. Kalmado kang agpanpanunot. Saan asikatay tao nga agdardarasudos. Iso na laeng ta sinayang ti asawam. No ita panawan makunak aman manun ti lalaki akas ken ka. Awan ti sabali ang makasulbar wenno makasungbat iti saludsod mo no di si kamet laeng pagayam ko. Ngamin si kamet ti masaknan. Ti may bagaklaeng tingitingam anaimbag ti riknam. Agsarita kayo iti nasayaat iti asawam. Awan ti parikot asaan a masulbar no lakit di tapagsaritaan nyo iti nasayaat. Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin tumet a nasayaat ti banag na. Alakastan pagayam Denver, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti
na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.